Bok! Bok! Bok. Danas za temu smo izabrali nešto što nas zanima ovih dana, a to je... Zašto se ljudi danas više ne znaju upoznavati? Pa evo, mi jesmo shvatili kako se to dijeli i mi smo to stvarno podijelili u čak 4 skupine. Prva skupina. To su ljudi koji će napraviti sve samo da vas ne moraju upoznati. Danas ima sve više ljudi koji se tako izbjegavaju upoznavanje. I sad imamo drugu skupinu. Katinčice! Bok! Kako si? Ja sam Maja. Drago mi je. Oni se zapravo možda i žele upoznati s vama, ali to nikako ne pokazuju. Treća skupina. Koja je treća skupina? Napasni! Kak si? Dobro. A ja te volim, što si tako volim. Bože, kako si ti mekana! Ajde, šta Oni nisu možda neko najveće zlo, ali onako dragi su i veseli. I imamo četvrtu skupinu. To su... kozare! Bok! Bok! Kak si? Dobro ti? Odlično. Moja ime Ana. Maja. Drago mi je. Pa dobro, možda bi mogli jel ti inače ideš ovim busom? Da, idem svaki dan. Sorry, ne želim ispast napasno. Ma ne, ništa. To su ljudi koji su odlučni da vas upoznaju i imaju čvrst tisak u znak poštovanja. Poštovanja. To su uglavnom onako stariji ljudi Odvažno. I odgojena djeca. Da, možda čak nije bitno kako se upoznajete, možda vam neće to biti najugodnije upoznavanje na svijetu, neće biti ni čak, možda će biti prenispretno ili će neko, ne znam šta, ali bit će onako užasno ugodno i važno da vi to želite. Da, možda nekog udarite ili nešto, ali... Ispričavam se. Da se osjećate ugodno dok upoznajete. Ugodno mi je. Ugodno je. Da, uglavnom, bok!